Danas je upotreba interneta uobičajena. Upisivanje željenih pojmova u tražilice vodi nas do pojedinih stranica. No jeste li se ikada zapitali postoji li sadržaj na internetu kojemu nemaju svi pristup? Postoji i to nekoliko vrsta. Deep web je sav sadržaj na internetu koji se ne nalazi na tražilicama, kojeg tražilice nisu indeksirale. Znači, to nužno ne mora biti ilegalni sadržaj ili zabranjeni sadržaj, to je u principu sav sadržaj koji nije indeksirani. A dark web je dio tog sadržaja koji je u principu prvenstveno ilegalnog karaktera koji je zaštićen na neki način i kojem se mora pristupati na malo drugačiji način. Znači oni su i kodirani su zaštićeni enkripcijama i postoje malo drugačiji pristupi. Znači dark web je u principu ona baba roga weba, ajmo to tako nazvati. Sadržaj na dark webu nije za svakoga. To je jedan od razloga zašto je zaštićen. Za pristup nekom od sadržaja potrebno je dobiti šifru, platiti ulazak, pa čak i obaviti razgovor putem Skype-a. Znači tu imamo od, ja to volim reći, bolesti ljudskog uma. Znači od pornografskog sadržaja koji odlazi i u dječju pornografiju, znači onda imamo naručitelje ubojstva, takozvani hitmeni. Doduše to spada u nekakve urbane legende, ali na kraju krajeva niko to ne bude priznal da potvrdi da li je to tako, ali načelno postoje cjenici i postoje usluge koje se rade za određene novce. Marketi s drogama, zatim imamo razne takozvani taj gore sadržaj, odnosno ubojstva, mučenja i takve stvari. Zbog znatiželje i poslovnih razloga Tomislav je krenuo u otkrivanje tog dijela interneta. Za pristup dark webu potrebno je koristiti se prilagođenim pretraživačima. Također, poželjno je ostati anoniman zbog vrste sadržaja kojem se pristupa. Najveći dio sadržaja se odnosi na droge, na oružje i na pornografiju. To je veći dio dark weba. Znači onda tu još ide na razne druge, kanibalizma i tako dalje. Sve ima cijenu. Tako u prostoru dark weba jedan bubreg vrijedi oko $200,000, ubojstvo $10,000, dok par očiju oko $2,000. Gore postoje cjenici od toga koliko košta ubojstvo, tip ubojstva, dalje samoubojstvo, baš sam bio dalje ubojstvo, dalje sakačenje, dalje napad bombom, imate simple bombing, ne znam kaj to znači jednostavno napad bombom i tako dalje. U principu to su neke stvari koje skriva se iz anonimnosti i onda se u principu vidi to stvarno koliko čovjek može otići daleko kad zna da ga niko ne vidi, niko ne gleda, niko ne može pronaći. Ne? Priručnici za pedofile, lažni dokumenti i novčanice, droga, oružje, ubojstva, kanibalizam i trgovina ljudima samo su neke od mračnih ponuda koje dark web pruža. Čak je i plaćanje tih usluga prilično nejasno. Sve što se plaća, sva plaćanja idu preko kriptovalute, preko bitcoina. Jer je on praktički ne može mu se slijediti trag. Moguće je, ali to je prilično teško. Znači, uz svu tu anonimnost još plaćanje bitcoinom je onda ta dodatna zaštita. Korisnicima je teško ući u trag jer im se pri dolasku na već zaštićene pretraživače mijenja lokacija s koje pretražuju internet. Jednog trenutka ste Nizozemac, a već druge Britanac. Osim ponude i potražnje, dark web sadržava još nešto. To je onaj najdublji dio, to su takozvani, isto sve to spada u nekakve urbane legende, ali u principu ne mora biti. To su takozvani red roomovi, crvene sobe, kojima se, znači, imamo zapuštenu sobu i streaming, znači filmska spika, znači streaming na nekoliko kamera gdje ljudi gledaju dalje mučenje, dalje da nekog prebijaju, muče ili čak ubijaju. Samo možemo nagađati postoje li u Hrvatskoj korisnici dark weba, no bilo je situacija kada su određene stranice postale vidljive svima. Ono što je zanimljivo je, vjerojatno je bilo sa registrom branitelja. Znači on je, ajmo reći, kad je bilo način na koji je on već uzet iz te baze, on je putem deep weba, znači gdje nije bio indeksiran putem tih servera, on je isplivao na neki način u javnost, procurio je van u javnost i mislim, jedino kaj su logično mogu napraviti ga legalizirati i staviti van. Da se crno tržište na internetu razvija, potvrđuju i reklame koje su se počele pojavljivati na tražilicama. Pitanje je samo može li se tomu stati na kraj i naravno jesmo li mi, obični građani, ugroženi.